Gari zote ni zangu zote. Hata yako si unajua. Yake yenye huwa naenda nayo ni gani? Hadia. Na mimi yangu naenda na gani? Demio. Oh, okay. Alafu nikuulize swali. Nani alinunuliwa before gari? Ni wagũrĩirwo mbere ya ũrĩa ũngĩ. Bibi alibaiwa Demio before. No. Akatwaje ma. Bibi wa pili akakuja yeye juu ni mgeni akabaiwa Haria. Si ndio hivyo ndio kunaendanga kwa doa. Kwa kina doa ati si nikukali. Unaenda hivyo? Mama Muraya, hebu ongea ukweli. Si unakumbuka tukiongea tutachange gari yako? Sasa hatuko hapa mambo ya kusema tutachange. Tunasema mambo yenye iko saa hii. Nakuuliza hivi. Juu hiyo tulisema haikutimia. No. Nakuuliza hivi. Si unakumbuka tukiongea na nikakuuliza na unataka nikuchangie gateno mathina maria yonetio ni ha guthuguma awa na itiwe wombire witete wi thutha na kayeske na mbere nigetha gatongoragie mundurume gitongorie Tirizama Make Muraya acoke kwa ndungata ĩno akarore ng'ombe tondu destiny ya Tirizama Make Muraya ĩ ng'ombe-inĩ icio awa we nĩ wega ta wega ati ngũri no njega no ikuno awa ndahoya na maumani njĩtĩkĩtie nĩ wanjigua amen atumia rathimwoi na mwĩkwo wega. Nataka night dress like you had ukiwa Mombasa, uko nayo bado? Hizo hazijaingia, hizo zinaingia, hizo hazijaingia, zilikuwa 4 na zilienda. Nilikuwa nimekuja kutest water kama zitaenda na zikaenda, hazijaingia bado. Hi. Hello. Ukigaithia ndo. Hi. Mara kwenda kugaithio na muthuri wakwa. Your husband is here. Hi. You are so beautiful mama. Hi, how are you? Kai niki uthi wakwa hana ugu. Hani filter yehera. Umenya tuthakaragio ni filter mutikare. Tagamana wana. Agamane modoro megara ndabati uko na filter. Mwanaume ni kukauka kageba usidanganye. Mwanaume ni kukauka sura. No filter leo kwa. Na niwe ucio na ningumuria agaithanie. Na njira ngui. Murega inyuothe. Na niwe ucio na ningumuria agaithanie. Na njira ngui. Murega inyuothe. wanaume wakae chonjo. Wazee wakiingia kwa kitanda ni kutuambia tusikasike hiyo mashini. Ati usika uone kama itaamuka, haiamuki. Mataki akiheana fertilizer, akiheana bebe, akiheana kosi cia kuhanda, agikirira andu matawata maya, andu ni hindi maraheo maboco matarahia. Since when twatwikire ithu ati tuheagwo mboco, tukarithio-ini tukaheagwo mboco itaheaga nginya ndungiheo nginya mwaki. Atu amatakikira matago kwa na maboco maikarite thi maheo maboco. Ni nini mbaya na watu? Muache kudanganywa na maboco nyinyi. Tufanyiwe kazi kama vile gavana wa Matangi anatufanyia kazi. Heo mboco kahande uhote kugetha. Heo bebe ukahande uhote kugetha. Heo fertilizer ukahande uhote kugetha. Tia utinde wikarite othe kiharo guo. Ukiheo mboco. Maboco. Kafa wa Matangi uratu ginya tucui tu marumaga. Tucui tugakuhe itumbi. Tucui tu tugakuhe ginya gicoko taru ndithemba macoko ma Matangi ni motukaria tukiendagia. Ngiri na 500. Inye murenda maboco. Inye murenda maboco iwe. Inye murenda maboco. Maboco matahiaga. Eto tiara matawa. Mutinde mukihanio na irio ate maboco matahiaga maboco. Mundu aramwira muthuri akamuhe mboco, muriage mboco. Atumia itu wachani kudanganywa. Shikiliani wa Matangi mwenye kona maono Matangi mwenye anatuletea mpaka hospitali kawaida tunaona hospitali. Tuwe ikarathi muheagwa mboco, mukainuka na mboco muigirire muto mboco. Mucoke kinya mutina heo makara. Mboco icio mwenye itikohea. Wakenya mnaniambianga ati hakuna wajinga Kenya hii. Mnaniambianga hakuna wajinga Kenya hii. Na kuambia Kenya hii kuna wajinga wengi sana. Kenya hii kuna watu wajinga sana. Na unajua ni kwa nini?
Kuna mjinga sijui anayejiita sijui Korir, sijui anajiita nani, sijui Kotiri, sijui kitu kama hiyo, jina kama hiyo. Jamaa mjinga sana anauza ati mishale. Kama mtu mpumbavu, hata mwenye alimroga sijui kama alikufa. Mtu mjinga sana, anakaa kichwa yake inakaa uji. Unauzia nani mishale? Ya kudunga nini na kudunga nani? Utaenda mstuni. Kenya hii hatutakubali ujinga kama hiyo. Acha nikwambie wewe brother, hatuwezi tukakubali ujinga kama hiyo. Hakuna mwananchi atapoteza maisha yake kwa sababu ya ujinga kama hii ya hawa wanasiasa. Hakuna. Wewe unastahili kwanza saa hii ukue ndani ghasia. Wakenya mnaniambianga ati hakuna wajinga Kenya hii. Riu thina andu aria othe mathuire, andu aria othe maragia ciakwa, andu aria othe manyona makona hiti cia nyacafa, uthie mundu we ngari, uthie mundu we Range-Rover, uthie kindu kingenagia ta kiu, ni wiru mugutiga Ngai amurathime, otherwise thina ni ukumurianga, akona ni ciakwa ri thina ni ukumurianga, ciheane itu na mugira cumbe mururie fuda. We cheki, alafu 2027 hakuna mambo ya kura yako siri yako. Ni utatuonesha ndo tujue tu wale watu wanaturudisha nyuma. Hadi kura yangu siri yako. Unataka kurudisha nini? Hatuna tutam. Wewe utakosana vibaya sana. Kura yako siri yetu. Sisi wote lazima tujue ndo tujue wale watu wanaturudisha nyuma. Hakuna ni mambo ati wewe utakosana sana. Sasa hataki mchezo. We are very serious. So guys, in case you missed it, yes, the Ebola patients are officially in Kenya. Na imesemekana watajengewa hiyo quarantine center in Laikipia County. So watu wa Laikipia, I don't know. And you know what is so ironical about this whole situation? Kinaya kwa hii situation yote ni ati we can't even handle a malaria outbreak as a country. We can't even handle a typhoid outbreak. People die. Cholera iki outbreak, we lose people because we can't handle it. But Ebola, bring it on. I don't know if Kenyans understand the intensity of this thing. Munajua Ebola ni nini nyinyi? Ebu ulizeni, tuchunguzeni kenye lifanyikia watu wa Uganda hapa venye walikuwa na Ebola. Chunguzeni. Na continue to say we are fully prepared to handle. For me, I feel like the president hates this country. At this point, you can't convince me that Ruto does not hate Kenya and Kenyans. He resents us. He hates us to his core. Because you can't do this to someone you love. Just saying one time. Huku zikiwa tangazo. William Ruto ametangaza that the first 100,000 electric vehicles zenye zitaingia Kenya zitaingia revenue free. Sasa mnafaa kujua ile trip alikuwa ameenda huko sijui Kazakhstan na hizo makantri zingine za Azerbaijan. Mnafaa kujua kitu alikuwa ameenda huko ni kustrike deal na kununua magari. Out of the 100,000 vehicles tunajua at most probably over 99,000 vehicles zishabukiwa na amenunua na ziko karibu kuingia Kenya. So yeye ndiye amejitolea hizo revenues. Msitubebange dogo. We know the reality. The reality is hizo magari nyinyi ndio mutaingisha huku, alafu mfunge museme sasa hakuna kuingisha gari revenue free, muanze kuuzia watu na ile bei tu hizo gari zingeingia huku zikiwa zimelipiwa taxes. Hizo before utoe hizo taxes uliconsult nani? Kwani Kenya ni yako? Ilipitia parliament ama ilipita namna gani? Ukaamuka tu ukadecide that gari zinafaa kuingia revenue free. Kwa nini mnatubeba kama wajinga? Do you think that policies are made overnight? Kenya imekuwa yako sasa, you can decide on anything. Unaweza amuka asubuhi useme sasa Kenya choo ni 50 bob, si ndio? My friends, hii tunasema ni one time na lazima utaenda. Hata uimport hizo magari revenue free utazilipia after umetoka. Tudanganya tumeibiwa wa Kenya. Wananchi oye. Especially watu wa one time. Genius people, genius citizens. Tunajua tuko kimoja. Mimi ninaona sasa mwangaza. My desire yangu ya Fred Okengo Matiang'i. I'm telling you, Matiang'i hawezi akatulete down. Believe me you. Wa Kenya,
Sisi tunajua sasa Kenya ya kesho ya 2027 iko mahali pema na mahali pasafi na mahali very safe. With Frank Okengo Matiang'i. Unasikia alisema aje? Hakuna kura mnaweza mkaiba. Ruto jaribu uibe za Fred Okengo Matiang'i ama za opposition. Si ati ulipatiwa sword kwa sababu ya uoga. Ni ile mambo ulikuja ukatudanganya kama wananchi, my friend. Sasa ya Fred Okengo Matiang'i amwezi. Na then tunakujia zile vitu mmeibia wa Kenya. Because it is the recent one that has happened. But we have had similar statements from Dan Wanyama, from CS Mbadi, from CS Murkomen, from Omar Hassan, from a lot of politicians and from a lot of Kenyans. Yeah? I have no intentions of calling this guy out. He is a tribalist. Yeah? His page is full of videos of how he hates Kikuyus and comments that confirm what he's saying is the feeling of so many people. And I want to encourage you today. Unaona kama unachukia mtu, you continue with that same spirit. Usiache hiyo chuki yako ndio baraka zake. So ukiacha kumchukia hata barikiwa. So it is important that you keep hating them. You know, energy is a currency. So you see that energy you hold against them, that is their currency. Please continue. Msiache. Guy, mkiacha wataisha. It is important that you continue hating them. Okay? Lastly, mimi sijui kama na overthink, but every time there is some kind call of national prayers, we lose kids in a very tragic incident. Inakuwa mbaya kila time. Every time. For the past 3 years now. Every time. And Arusha Hills happened when there was a national prayers day. Sijui ama na overthink, but I know life is very spiritual. Very, very spiritual. Meanwhile, mugoje centers za Ebola. Seneta ni mundu wa kuinaina. Ni mundu wa kuinaina. Ni mundu wa kuguthayao. Twari nao hare Twari nao hare akabuteni. Baba gatika mundu. Tika mundu. Tika mundu. Nani ngemera mundu tao yuri oki. Tokuina nyinaga. Yanyi yakadwai Nyuka menya niye Kasongo ene siende Daro kamara hedi amadiko makiara ho Nenyo muke ihora Nenyo mayura kamara ake ihora duga Akiona yoyo kasongo We kasongo we Kwene ndeli kunyingi Nani ndakuona Yona yu kasongo Nia ngura kiona egaka Ikera na kuheshimu lakini Orgalau Tunamheshimu lakini Orgalau Tunamheshimu lakini Anatikiro negai Waja kasongo oshiori Rambo inirati hiri Nitutiganite na kasongo Nitutiganite na kauzio Nitutiganite na kauzio We are fighting Rigathi Gachagua, who is rudderless. He doesn't know where he's coming from, where he's going, because he has not even been clear. Honorable Speaker, I respect Honorable Mary Mabona a lot, but I think it's not a very good trend that this house we keep on attacking people who are defenseless in this house. They are not here. I think even in our references of jokes, we may use the people who are there to defend themselves so that we be fair to everyone. Ndindi Nyoro. Ndenda kuria atiriri bururi o witu ri ha niho twakinyaga tugicagura Ruto. Nie kwanza ne njiguaga uru muno ndaririkana kura yakwe nayo no ria turateseka no ria turaria ruo. Riu rorai bururi mugima aruma hare waruma tutire ngari ndi thoko na ne njugaga kainge koragwo thoko ya Nanyuki twi thoko gutire customer tondu customer onge ukire gutugurira ri ni akuwiro ni mugomo ni agire ngari ya kumukua. Riu ndirenda kumuria atiriri ndagika eno na mathaa maya twiha bururi mugima Ruto ungiamenyire ndugatuhota ri wagire kwaga gucindanira giti giki gia president niki gitumi ni undu riri ndagika eno twina ruo
ni ona kuri meciria ndeciretie ngeciria meciria maingi muno ngoria atiriri hindira Wanjakoya arugamite giti kia president ri eciretie muno to ni ambeta gukagua akona kaba tunginyuite bangi iria runda gikeno turanyuithio to ndagikeno tunyuithitio bangi kira tutigitie kurithithio tondu bangi turi anyu nyoka na cio ri ngwiciria korwo ni twarithirie nyoka tungiritonga tondu ndagikeno turite ruo tukarie ruo tugeciria Wanjakoya eciretie atia koguo Wanjakoya ni onete ati mutunyite bangi ni mukunyua na ndagikeno ni tuminyuite tondu aturite tukuri mabangi na tucoke tumiendie tutonge riu koguo ri bururi uru twina thina tondu uchumi uri iguru ngui nirateta ni ngaragu tondu irio cio ire iguru nyau taguo nguku taguo ng'ombe no kwania irania tondu rora miheaga irio ndingiona irio cia kuria ni uria uchumi uri iguru ng'ombe rari ya kilo 2 cia irio mwene aramihe nginya gakuota angara one kana maita ni makwagirira we mwene kumihe ng'aragu enayo tondu ni ahutite nda ndirenda kuria atiriri bururi u witu tuguthie tukurio ni thina nginya ri Ruto angikorwo ni amenyaga bururi u ndauhotari oyaga giti giake tikabange ikarire kwa giti tuikare ugo twenda gwatho ni jechi twatho twenda kurorio kura tukurorio twagwe tondu ndagikeno kiongo giothe kiri Kenya kimurorete iguru na gikimurora iguru ni ng'aragu theri sinora twina guo guku umuthi turokire thoko tutingiona customer na tweregereirie atia turiruta kamutu hau tondu rekiuma hothi kwa Ruto kugira mutu uriruta thoko na ndagikeno ri hari urutaga kamutu ri ndungiona mundu ngari ni igomire matatu gutire matatu ya kurehe indo thoko gutire mureciria bururi ni mwega o bururi ti muthaka mutikae kuhenio o bururi ni guthira turathira ona kabaru twangiuga atiriri tuiganire nda yake tuingire nda yake ithuothe tuthirire kuo atumerie tuikare nda gitumi tondu twigukuraia twina thina muingi ne kabange tumeria na tondu ajagia na ihenya neri ithui ona tugietagirira andu ari angi othe mauga one time ri no nginya twambirire kumonia na ciiko na nikio ithui turegire nginya guthie micemanio kuri maretetwo one time moke maumagaria andu a two time guthie karau no ndu wa mbeca ona makiugaga tugerie kunora magego turie bia cia two time ri maundu macio mothe ithui ni turauga no turie bia icio na ni njega na no cirehwo no mbeca ici ni bia nume kindu kia mbere mwana ona imirwo capitation araheo ciringi 90 kindu gia keri he mundu uhingiriirio thibitari ni undu wa SHA na ngirigireire oneka karau kindu kingi he mundu wakuire agency ta mwana kiona onagirwo ena maski no mundu ucio na family yake ndirumboyagio mundu ucio na gutire korwo na shughuli ciake gikuyu gitu nyumba itu rucio rwitu rwiha on karau tungia kurora kiama kiria gitu kingi tuteithia ndironire kuria Mombatha matutindikite muno nyumba itu nie ni ndirona haha kuongerera mubunge kuongerera mundu wa UDA mundu witagwo Kasongo ni kumuhe hinya muingi muno na ni kumuhe power nene muno na tondu hitinde ne agwo keriri ino tugukimina keri niki kiama giki kiroka gitwite wega muno ati nige gutuhe ngirisho igiri thaici tiguo thina wakwa guthira thaici tiguo ati ciana citu iguteithika thitima icio marekira ni mekire barabara icio marauga ni megwikira rami ni mekire maundu mamwe marauga ni meguthondeka tutingihingiriria maendeleo keep it up ukai no ni ndroria atiriri miaka 14 ri turaragwo turaka mere ya njoku marariku kai ng'ombe itu etarari na iria andu aitu na ithu twekirire ndume njoku ati turaga ati tutengeranagia na ndume na ndiraruta iria mukami mugiri ni uri omenyaga ng'ombe yake kana ni irite wega kana ni noru kana ina iria no ti ati ithu turitengerithagio o hindi ya siasa hari andu angi metuire ati nio kuga karau ati nio maretwira direction ira tuguthi riu maturoretie two term na ni tondu turamenya nginya andu me thirikari ni thini matingiuga one term ri no ni marenda kuga one term ri ithui no ithu turiuga on behalf tariu tha ici kwira mami ati ni ararengwo housing levy ri mami to ne mokoro ni gotire ri kuri ngiarendwo ati arengwo ati ni arendwo gwakirwo nyumba ingi arakirwo ni yake sisi tunasema ni one term adi kwa wazazi kindu kingi ni tangitiga he andu mauma ha meguthia karau acio megucokagia tigiti wa mucini ona mamenyire ground one term hindi ra ekanda ekoragwo gukuikirithagia mathuti ati ma UDA ma two term
mau macinero ha Tumaini na andu Tumaini congratulations andu Kalau congratulations ni murageria gutuonia na ciko ati we can do it na tondu ni mubangite kugoka yari na mubangite gukaia andu tamri nitukona kuria mukaira Genzis tumesema ni one time na hatuuzi ID our power our ID in Kalau ni au ni hoturugameire na tutirendia kura mutikere tutire na kura tuina cio etererai citengeranie reke njuke ciuthane tuone kuria igwitanirira Fafadhini walitolea Yesu Kristo ni muombea huwa succeed kwa sababu wajatumia miti wamekutetea Mwenyezi Mungu walinde kwa safari yao kujuko la Mungu mbinguni. Mwenyezi Mungu ngodho akipita in the name of Jesus Christ anipeleke rehab, ninaomba kupeleka rehab. Niko na familia yetu, pombe ndio imenitega for a long time, lakini napenda Mwenyezi Mungu. Nimetupia hiyo picha baby top na wa baby top. May the grace of our Lord Jesus Christ. Nimeombea safari njema, Mwenyezi Mungu walinde katika jina la Yesu Kristo. Mimi sijaongea juu ya serikali, lakini nimezoea kusema Gachagua agiterone gai toloka iwe motoramuo. Nimeombea serikali ikome katika jina la Yesu Kristo ya kutusiki Kenyatta kuiba shamba yenyewe ni shamba ilikuwa anagawia kila mtu. Kenyatta kuwa shamba, Kenyatta aligawia kila mtu. May the grace of our Lord Jesus Christ, who are Kenya to God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Daheo kwa hida no da deliver karao nego kideruo nemo kwa kanyakideruo nemo kwa kanyakideruo nemo kwa kanyakideruo akanyo ndoro mekwe kanya Yesu na weke turathie kia mwari 16 twina andu aria marugamite giti murenda kana either inyu mundeithie mwethurire gitungati gitagwo Sami Kamau Douglas nigetha mwaragiririe kana muthure fufu no fufu ekaga atia maguta ma bare fufu no arie maguta ma babu no arie ithomo githuka fufu no arie twero turathoma goro fufu no arie riu tondu marari haha marauga ati ndikahore Kamau akahokura Okuigwa muraigwa na ndinge motiga muraigwa wirunde mukaigwa urugotona na Sami witu kaitwe na ngodho tworaga mekuigwa muraigwa tuti acha tukoina atiriri mekuigwa muraigwa no tukamuthura mekuigwa muraigwa tukamuthura mekuigwa muraigwa Nitukagira kama wako tho. Ninyo mmeria mkimuthura nomination. Niegerekia. Mimi nikimalizia. Hii kura ambayo tunaenda tarehe 16 mwezi wa 7. Iko watu wengine wanasema ati wanataka tuchague mtu kwa sababu ya maendeleo. Sisi tunataka tuwaulize, hii maendeleo mnaongelea miaka 4 wewe William Ruto wewe. Unasema unataka kuleta maendeleo hapa Kalau. Wewe tulikuchagua kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa miaka 4 kabla Kiarao hajaaga ulikuwa wapi? Hii maendeleo unasema utafanya kwa miezi 8. Miaka 4 ulikuwa wapi? Wewe tumekujua na tumekuchanuka. Wewe. Tunakuheshimu lakini ndimucokerie ngatho ni undu wa kuhe kanya ga kumutungata seneta wanyu
nigitio kinene muno kinene mujikite ni undu wa kuhe wira wa gutuika seneta wanyu. Mukahe wira ndi mundu mwithi, mukahe wira ndi mundu munyinyi. Kuma ngoro-ini yakwa mwamukagire ngatho ciakwa. Wa keri ndimucokerie ngatho ni undu ni murugamite na nie, ni undu ni muhoeire, ni undu ni munyitiriire. Tiga ni inyue kuhoera, kunyitirira, kunjikira hinya. Igiana merio ni mucukani na ni mui. No ni undu wa kunyitirira kwanyu nikio ndugamite haha. Amukirai ngatho ciakwa. Wa gatatu ndimucokerie ngatho ni ndiramuririe itanathie thabarĩ ĩrĩa ndĩratũmĩtwo nĩ mũnene. Ndiramwĩra twĩna gĩthurano gitu kia nomination ya kĩama kĩa DCP na nĩ mweyumĩririe andũ makĩria ma 23,000 na arĩa mũrarĩ gĩthurano-inĩ kĩu mũrutĩtie ũrĩa arahotire Mheshimiwa Kamau Ngotho, gũka Mheshimiwa Waiganjo, gũka Mheshimiwa Kĩnyua, gũka Mheshimiwa Gathure, gũka Mheshimiwa Thamburu ũtarĩ haha na arĩa othe mũrarĩ gĩthurano-inĩ kĩu na mũra participate na mũrathiĩ wega mwamũkĩre ngatho ciakwa. Ũguo mwĩkĩte ũguo nĩguo tongoria, tondũ Badilisha anarũgama gĩtĩ na akagwa, Badilisha anarũgama gĩtĩ na akahĩtũka, Metho anarũgama gĩtĩ na akagwa, Metho anarũgama gĩtĩ na akahĩtũka, ona Mheshimiwa Kamau anarũgama gĩtĩ na akagwa, na mahinda manyu nĩ megũkinya. Na Mheshimiwa Kamau Ngotho nĩ ngwenda ngũkanie ndũkauge atĩ Waiganjo ndanadeclare mũrĩithi nĩoĩ andũ arĩa mathiaga nao. Niĩ ndĩ ta mũtongoria waku na ũrĩa tũrutaga wĩra nawe ũthiĩ wĩna hinya na wĩna kinyi atĩ Mheshimiwa Waiganjo nĩ egũkũnyita mbaru tondũ nĩ mũrata wakwa na nĩ twaragia nake. Nĩ tũranyitana wega kweli? Ithe ndio ũrĩa magaithania wega andũ acio. Ndũĩ mũndũ nĩ amenyaga andũ ake. To nginya uge atĩ akiuge biũ nawe mũndũ ũngĩgĩtindĩka mũndũ atĩ ũgĩtindĩke atĩ ũgĩtindĩke nawe. Ndĩ nĩ ndakũruta wĩra ũgĩtindĩke mũno wakinya handũ heho rĩ ũgatigĩra nĩgetha tũgakĩrĩkia. Niĩ ngwenda kũmwĩra gĩkiugo gĩkĩ. Mheshimiwa nĩ amwĩra Mheshimiwa Kamau Ngotho, Sami Douglas Kamau Waweru nĩ amwĩhoya ta mwana wanyu mũrũgame nake na nĩ mwarũgamire nake, na tondũ nĩwe muhete twamwĩra nomination ya kĩama kĩa DCP niwe mwaheire atuwe candidate witũ. Niĩ ngwenda kũmũthaitha mwĩtĩkĩre munyitane na ithuĩ kĩama-inĩ kĩa DCP, munengere mwanake ũyũ wĩtagwo Kamau Ngotho nĩgetha niĩ ngĩe na hinya wa kũmwaragĩrĩria, nĩgetha ũguo mũnyendete ta gĩtungati mũmenye mwĩna gĩtungati kĩ. Uhuru we nĩarerĩte arũmĩrĩri a kĩama kĩa Jubilee matigakorwo makĩgwa mũtego-inĩ wa kũingĩra irumi-inĩ kana njokanĩrio cia bũrĩ cia mĩario. Nĩaroigĩte ĩno nĩ mĩario ĩtarĩ na magũrũ, kaba mathiĩ na mbere na kũgacĩrithia kĩama kĩao kĩa Jubilee, tondũ wĩra no mũingĩ wĩ mbere, matirĩ na mathaa ma gũteanga na irumi na njokanĩrio cia gĩsiasa. Uhuru no aratucokire thutha hanini na aroiga thĩna ũyũ wambĩrĩirie na siasa njũru cia mwaka wa 2022. Hĩndĩ ĩno nĩ hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na siasa cia Hasira na Dynasty, na aroria mĩgwete ĩno ya Dynasty na Hasira kana hihi he handũ ĩtwarĩte bũrũri. Ona aroiga maũndũ marĩa meragwo ma bottom up maya nĩ maũndũ maroneka gũtirĩ ũteithio makoretwo menaguo kũrĩ mũingĩ wa bũrũri wa Kenya. Uhuru nĩrĩo aracokire kũiga atĩ rĩu ng'ano ici cia Hasira na Dynasty rĩu nĩ itiganĩtwo nacio. Kĩũndũ kĩrĩa kĩrendio kana kĩũndũ kĩrĩa kĩrabangwo na kĩũndũ kĩrĩa kĩrenda kwarahũrwo nĩ kĩũndũ kĩa njũkanĩrĩro cia gĩkabira, na aroiga o rĩngĩ gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩngĩrehereria bũrũri ũyũ ngũĩ na mathĩna maingĩ mũno. Uhuru arĩ o hau nĩ arerĩte delegate a kĩama kĩa Jubilee ũrĩa aheanĩte mũkana na atĩ nĩ arĩte andũ njĩra ĩrĩa manyitĩte mwaka ũcio wa 2022 mbere ya gĩthurano. Nĩ aroigaga nĩ arĩte andũ atĩ manyitĩte njĩra ya mũro, no andũ nĩ magire gũthikĩrĩria na makĩmũruma mũno makĩmũikĩria ciugo ndũrũ. Ona andũ nĩ makinyire handũ makiuga matikwenda gũtarwo na makiuga nĩ moyo ũrĩa mareka, na no kĩo nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ andũ no gũkaya marakaya arĩa angĩ makĩrĩraga. Thutha-inĩ andũ nĩ macokire gũthura atongoria gũtarĩ ũndũ mekaga, tondũ andũ aya mathurirwo matiteithagia a Kenya. Aya nĩ andũ matũirie ngumo na ũgoci maũndũ-inĩ megiĩ thirikari, ona hĩndĩ ya maũndũ maya me ma kũhinyĩrĩria mũingĩ. Aya no kũina mainagĩra thirikari tondũ nĩ mahũnĩte, na hĩndĩ ĩrĩa mahũna nĩ macokire kũriganĩrwo nĩ mathĩna manene marĩa magomeire mũingĩ wa Kenya bũrũri wa ũmũthĩ. Aroiga andũ arĩa mathurirwo aya nĩ andũ matũraga ũgumo-inĩ na ũgoci wa thirikari tondũ nĩ marĩkĩtie kũrĩa makahũna. Watu ambao wanajaribu kuleta kwamba ati makabila zingine Kenya zichukia Wakikuyu. We want to tell you kwamba Wakenya wa saa hizi sio Wakenya wale wa 2007 ni wajinga. Wakenya wa saa hii sio Wakenya wale walikuwa 2007 wajinga. Wakenya saa hizi wamerevuka.
And Kenyans right now have broken tribal barriers. Kenyans, we shall not fight each other. Whatever you do, hata mufanye nini, mwende juu, murudi chini, hata mujaribu namna gani, there is no Kenyan who will fight another Kenyan. There is no Kenyan who will fight a Kikuyu because of your politics. Because Kenyans, we have come to understand that our problem in this country is not Kikuyus. Our problem in this country is not Kikuyus. Our problem in this country is bad governance. Bad governance and incompetence and corruption. Our problem in this country has never been Kikuyus. It is not Kikuyus and it will never be Kikuyus. Our problem in this country ni uongozi mbaya na ufisadi na utepetevu. Hiyo ndio shida zetu katika hii Kenya. Na Wakenya tumekuja kutambua hivyo. Mama kule Murang'a anaumia kama mama Mkalenjini kule Nandi, anaumia kama mama kule Homa Bay, anaumia kama mama kule Vihiga, anaumia kama mama kule Lamu, anaumia kama mama kule Turkana. Kenyans, we have been united by one factor. We have been united by poverty. We have been united by suffering. We have broken the tribal barriers. Nobody will succeed. Best president Kenya has always had. This is what now Ruto is fighting with. He doesn't want anybody to mention Kibaki. So the Johos and Hassan Omar, please give us a break. Give us a break. You are not descendants of the coast. You came, or your forefathers came for ivory, spices, and slaves. We know you have a big thing to play, or you played dirty during post-election violence. And this is what you are trying to clean. And I'm surprised I can see Kikuyus sitting with Hassan Omar and laughing there when he is calling us tribalists. Card, Ruto, we will not sell. Come out. Please, don't send your agents. You go on the car, you call us tribalists. Ruto, we elected you when we were tribalists. Nobody can buy this. You are trying a game that you cannot win. I heard Kuria the other day say that Kikuyus have destroyed the Kikuyus. I heard Kuria the other day say that Kikuyus have destroyed the Kikuyus property. Well, we know this was sponsored violence in the recent demonstrations on fuel. So please, let Kibaki lie in peace with his God. He worked for this country and every Kenyan is a witness. We are going to Uhuru. Because you have taken everything, you want to tell us that Uhuru has land here, How much land have you taken? Ruto, you know. One day you asked, how much is enough about Uhuru? I want to ask you today, how much is enough for you? Because you have taken everything in this country. You don't care anymore about the people who elected you. The Hazaras who elected you. And now you want to keep on calling us tribalists. Wanaongeanga kuhusu Mount Kenya wakiwa kwa meza. Mipango yao. Wametuonyesha mipango yao. Wakati unakuja unasema ati Uhuru Kenyatta ako na mashamba kubwa. Ulisahau Moi ako nayo. Ulisahau Wakenya wengine wako na mashamba kubwa. Kwa nini uliangalia tu mashamba ya Uhuru Kenyatta? Ulisahau Kasongo wako na mashamba kubwa all over Narok.
One term. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana? So, when you are stereotyping Uhuru Kenyatta, you are stereotyping a whole community. Na ni kumaanisha the sender was right behind you. One term. Tunaelewana vizuri? So hii message tafadhali tuichukue vile imekuwa. Wachaneni na message. Hata akuwe na matako kubwa, hiyo ni yake. Tunaelewana vizuri? Message ndio kitu ya maana. Watu wa Mount Kenya na watu wa Kenya mzima, ile maneno mlisikia pale, hivyo ndivyo William Ruto usema kuhusu one term. Tunaelewana vizuri? Naibu niwaeleze vizuri? Naibu niwaelezee nyinyi makasia wenye mlikuwa pale kutoka Mount Kenya. Kama ulikuwa pale huna akili, ushindwe. Tunaelewana vizuri? Wewe ni kubafu msaliti wa jamii. Waikuru shindwa. One term. Tunaelewana? Hii maneno sio yetu, ni maneno yao. Ya Asa Omari. Mkisikia ati Uhuru ametajwa, jueni ni Mount Kenya imefanya nini? Sisi hata tukiongea maneno ya Uhuru, hatuongeagi kuhusu Wakalenjin. Tunakujaga hapa tunasema Wakalenjin ni watu wazuri sana. Lakini kuna wezi kadhaa wakiwemo kina William Ruto, kina Sudi, kina Murkomen, and the rest. One term. Sababu tunajua kuna Mkalenjin amesimama na anasema one term. Si tuliona Emurua Dikir. Hao watu 37% of them they believe in one term movement. Tunaelewana vizuri? Sasa ukikuja hapa useme ati Wakalenjin wote wanasema two term, siwe ni mjinga. Siwe huna akili. Why stereotype a community? When hiyo tunajua kuna watu kadhaa tu wameoza. Tukikuja hapa tunasemanga Wajaluo ni watu wangwana sana. Lakini kuna makasia kadhaa wako pale wanafikiria kuhusu tumbo za ati hata hawezi uliza maswali kama baba alikufa namna gani. One time. Baba alienda namna gani? Tunaelewana? Kwa nini baba azikwe within 3 days? Hiyo wili ya 3 days ikitolewa, bibi yake alikuwa wapi? One time. Tunaelewana vizuri? Maswali mingi, lakini kuna makasia hawawezi listen on that perspective. Tunaelewana? So sisi asa normal umetufungua macho na uendelee hivyo hivyo. Next day kuja utuambie wanaongea nini kuhusu Githurai. Kuja utuelezee wanaongea nini kuhusu watu wa Meru. Kuja utuelezee wanaongea nini kuhusu watu wa huko Kisii. One time. William Ruto. Ati nani? William Ruto. Cheo. Mpatie sasa akuwe chairperson ama akuwe deputy president. This guy deserves an accolade. He represents the real William Ruto. One time. Ukiangalia Omar Hassan hivi, unafaa kuona William Ruto. Huyu ni Hassan Omar, sio Hassan Omar. Hassan Omar. Ati Hassan Omar ni William Ruto amevaa mask. One time. Hassan Omar ni William Ruto amenona. Tunaelewana vizuri? Hassan Omar ni William Ruto amepata nini? One time. Tunaelewana vizuri? Hassan Omar ni William Ruto mweupe. Tunaelewana vizuri? Hassan Omar ni William Ruto mwenye anajua Kiswahili. Tunaelewana hapa? So msiangalia ati Hassan Omar, ati mnaona Hassan Omar. Mnaona Hassan Omar wapi? Anaongea akiwa hapa na William Ruto wako wapi? Tunaelewana? So ni Hassan Omar aliongea ama ni William Ruto? Ni Hassan Omar aliongea ama ni UDA? Ni Hassan Omar aliongea ama ni serikali? Na tutaikuwa na Hassan Omar akifutwa. Si tunataka akae hapo because he is a true replica of what you are. One time. Ama mnataka atolewe? Mweri wa gatano, mweri wa gatandatu agicoka ringi hari ugo mauta ma Jagua akiuga yu kama Ngotho huyu kijana yangu leo hatalala hapa, tunaenda naye Nairobi. Nienge kiuga maundu ni magera ngiambata haria mucii Kanani. Hiyo ni drone, tulia. Huyu achana Kasongo akiuga tulia. Mwenye drone pandisha juu bana. Ndio drone apandisha juu.
arũgama harĩa niĩ ngĩteng'era kwĩ mũtumia wakwa ngĩmwĩra ĩkĩra nguo ciakwa ciothe ithandũkũ nderwo nĩ Kasongo ndathiĩ wĩra ngetera mweri wa 7 wa 8 wa 9 wa 10 mwaka ũkĩhwa. Kaongo ni muongo si muongo? Kasongo muongo si muongo? Ndigathi wa Gachagua agĩũka karĩa kanitha wa Catholic njamba ya rũrĩrĩ ĩkĩnjũria Kamau wa Ngotho nĩkĩ watunĩria njuĩrĩ ngĩmwĩra mũnene niĩ ndirĩ ndona wĩra akĩnjĩra nĩ akũhe wĩra obici yake. Mũndũ ũcio nĩ mũndũ wa ma ona ndĩikaire thikũ 3 itonete wĩra. Nyinyi ni wa Rigathi ama wa Kasongo? Nyinyi ni wa Rigathi ama wa Kasongo? Wacha nione watu wa Rigathi Gachagua. Twathi ofici kũrĩa kwa Rigathi mweri wa no ũraiya ciana Kenya cikonekana ciguo. Ciana nĩ ironekire cikuĩte na ciĩkĩrĩtwo ngunia ingĩ irarogotwo na gũkũ citinĩtio mĩtwe. Ithurano si maũndũ maingĩ mũno. Life is very spiritual na andũ aingĩ mapatnaga na spiritual powers gũkorwo makĩgĩa maũndũ marĩa maretha. Ithuĩ mwega tũpatine na Ngai witũ wa Kĩrĩnyaga ũrĩa ũtendete ũthamaki wa thakame. Koguo andũ aitũ, let us all be our brothers and sisters keeper. Ciana rĩu ithuothe bũrũri mũgima tũnyitane to protect ciana. Kwĩna ngai ng'eni cirutetwo na gũkũ Israel sacrifice-agĩrwo ciana na icio mawaganu mau mothe nĩ cirehetwo gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ ũyũ nĩ andũ maretha power. Koguo 2027 andũ othe ma protect ciana tũnyitane. Mwana wothe rĩu nĩ mwana witũ. Ndũkae kuonaga kana bara keika kana ũkona kana kanyitĩtwo guoko nĩ mũndũ kahana ta kamakĩte. Rĩu nĩ tũrĩũragia mũndũ kana gaka nĩ gaku ni mama yako. Wona kana ke disturbed kena mũndũ mũgima ũgakoria kana ngari-inĩ private kana public kana barabara. Andũ a IT arĩa mathondekaga applications, let me give you an idea right now, a business idea. Nĩ ũndũ wa gũ protect ciana, thondekani app ya missing children nĩgetha mwana gũgĩtuĩka nĩ ya miss ndagĩka 5 andũ othe makorwo na application ĩyo tugakorwo tũgĩbuata mwana ũcio agekĩrwo he mwana waga haha tuge ta rĩngĩ Gĩthũrai thaa icio aga agekĩrwo andũ othe makorwo magĩbuatana na mwana ũcio akĩonekana handũ public gakĩrutwo ngari-inĩ ĩno nĩgetha tu protect ciana citũ, nĩgetha kaũndũ karĩa tũronire haha Cakohora andũ magĩkua oro ũguo gatikae gwĩcokera. Rita rĩrĩ nĩ hĩndĩ ya ũthamaki wa Ngai. Ũyũ nĩ ũthamaki wa Ngai ũrehanda gũkũ, no ũthamaki wa Ngai witũ ti wa thakame na ti wa ikuũ, nĩ wa muoyo na wa thayũ. Protect our children andũ aitũ. Ngai ici cirehetwo gũkũ ng'eni no mũhaka tũci-starve thakame ya ciana cikue nĩ ng'aragu kana icoke kũrĩa iraumĩte na nĩ thayũ. Ngai wako family yako ĩrateseka nĩ maũndũ maya. Ndikwenda njohi ĩrathĩnĩka nĩ njohi. Ngai wako ũhonokie na nĩ we ndagũra ndikanyua rĩngĩ. Ngai wako ũndeithie. Ngai wako ũhonokie na ndikanyua rĩngĩ. Oya Ngai ũhonokie. Ndikwenda njohi rĩngĩ. Tũrĩ igũrũ. Ngai wako family yako ĩrateseka nĩ maũndũ maya. Ndikwenda njohi ĩrathĩnĩka nĩ njohi. Ngai wako ũhonokie na nĩ we ndagũra ndikanyua rĩngĩ. Ngai wako ũndeithie. Ngai wako ũhonokie na ndikanyua rĩngĩ. Nĩũkora indo mbeca cia tutamu. Tiĩ ndikwenda. Ũkwenda nĩkĩ? Kũringana na ũrĩa manjĩkire hĩndĩ ĩngĩ. Wona kuga mbeca tutamu ti njega. Mokaga maganeana ciringi 500 aringaringa mũranga kũrĩa either ũnengera 400 kana ũnjĩre kĩbanda gĩaku nĩ kĩrĩkũ goka. No muoe nginya muoyo wa mũndũ. Okaga agakũria mbeca icio ndĩrakũnengeria une 500 kana ũnjĩre kĩrĩa ndĩrĩkua nginya. Nĩo maratha mũndũ, nĩo marathaga na andũ. Nĩo marathanaga. Matingĩkũratha no no mũkũhaka makũre na kĩhoto. Ici mbeca nĩ wĩra ũkũrutĩire. Wena kuo mbeca tu ndũkwenda. Na tumi na thuri kũmwĩra nĩ ndĩrarigirwo athuri mũhũragwo mũnyitĩtwo ha mũndũ arotica mangai.
uko hinyererio kinyari duge dakwira atiriri ndoiga kusema ni mimi sio wewe. Lakini unasikiza, unisikize vizuri. Nisinataya ngori na noma hapa. Nendaiga mugambora ndoiga na ati guku ni gwako na sitambui mwingine na ditabua mimi. Kenya wenzangu, kuna uoga tumekuwa tukizuazua huku na watu wa UDA. Wanatuambia sijui Ruto amejipanga. Propaganda zingine wanarusha huku. Sijui Ruto amejipanga, atajipanga Supreme Court. Eti atajipanga sijui kwa polisi. Watakuwa wake. Sijui wakubwa, sijui wa jeshi. Sijui IBC. Hizo zote ni propaganda. Niambie wa Kenya, hii uchaguzi tunaenda 2027. Hii uchaguzi hatutafika hata Supreme Court. Hii tutashinda Ruto na first round. Na sio ile 50+1. Ile margin ambayo itakula hapo katikati ya the opposition candidate and William Ruto. It will be over 5 million. It will be over 5 million and you can take this to the bank. Hii mambo ya 2027 ni ya Kenya wameamua. Ile kuhangaika wa Kenya wamehangaika. Biashara zimeanguka kila mahali. Juu ya hii serikali kuharibu uchumi. Watoto wako manyumbani. Hawako kazi na wamemaliza shule. Wale wengine wamekosa karo za shule. Wako nyumbani. Wagonjwa wanakufia kwa maboma. Hakuna madawa kwa hospitali. Hakuna matibabu zingine. Hii Wakenya wameamua kutoka kona zote. Sio Baringo ambao ni kwa kina Ruto. Watu wanakufa njaa kila siku. Insecurity. Nairobi hawezi ongea na simu hivi. Zinaenda hapo mchana. Wakenya wanakufa kila siku. Insecurity. So mtu akikwambia sijui Ruto, mwambie Ruto 2027 tunampeleka nyumbani asubuhi na mapema. Na tunampeleka kwa amani. So msiuziwe uoga. Ati sijui Supreme Court. Hata aweke nani Supreme Court. Hata aweke Sharagei ama Cheriot akuwe Chief Justice. Hii uchaguzi haitafika Supreme Court. Hii tutashinda na first round. Hata ende ya IBC aweke Sudi kama chairman. Ile kura ambayo itakuwa katikati ya Ruto na the winning team, hakuna mtu atacheza nayo. Hata hakuna utaweza dhubutu. Hata nani ya kuwa Inspector General, hata yeye hatacheza na incoming government. Anaona kura venye zitarushwa huko. Kura zitakuwa mingi za kupeleka serikali nyumbani. So msikuwe na wasiwasi. So hii uoga ya kina William, kina Oscar Sudi kushinda hapa akituambia hata kura zikikuwa dogo sijui mtaongezea namna gani Sudi? Muongezea namna gani? Kwa sababu ya hiyo kazi mbaya ya William Ruto ametufanyia, hata na sisi tunataka kumlipa hivyo hivyo. Sasa barabara yake na safari yake 2027 barabara ianze State House, iende Westland, ifike Naivasha, iende Nakuru, iteremke Sarga, iende mpaka Eldoret, imalizikie Sugoi, aende atiende. Ukaruga mbele yangu, wewe rais ulituahidia barabara ya kutoka Murungaru kwenda Turasha, ukithikurikia akahorio, urahoria niguo akena niguo utaina bara. Bururiu naguo ni thire nikio. Bururiu naguo no urahitana. Nikio iwa muthuri ero wewe nguriro wewe muthuri ndoinuke. Iyo kaigua muthuri ero nguriro muthuri ndoinuke. Muthuri yake atia? Muthuri yake atia? Ainuke kana kainuke. Tunazivaa, tunakula pesa lakini sisi ndio sifuna. One time, sisi ndio sifuna, au sio? Sisi ndio sifuna one time. One time. Ndio lakini one time. Hizi tumejaa ngori. Tumejaa ngori. Kayigurirwo ugatirwo njaga andu makwirorere na njira rucio ni kaukanwa ka mundu mutongori wa bururi akiuga atiriri ngumwakira mochari mwathani Yesu na we orerete kurengwo kuguru ndu witu
Ai to tuiguire bandu retekere tunyarireke baba we hinya ni uri uhoti wa Keruba ndajigua wega biũ ndirakuigua wa Keruba ni njui we no hote gukinyira baba witu ithe wa Ngetha mwire ni twahitirie na ndakarakare tondu atumitwo ni Ngai atumitwo ni Ngai agituragerera ino no na ithu ni undu wa kuhumbwo maitho na ithu iria cia mahaki tukiura tukigerera njira ĩrĩa ĩtarĩ njega ndakwĩra wĩre ithe wa Ngina nĩ twahera ndakarakare nĩ tondũ maithori ma mũthamaki no matũnyarire mwĩre ndakarĩre nĩ twahera na tuoya moko na igũrũ tukiugaga Ngai witũ baba nĩ twahĩtirie atuonetie njĩra na agatũtũmĩra mũraika nĩ twahera baba nĩ twahera ithe wa Ngina tutigacoka rĩngĩ watũmĩtwo nĩ Ngai ũtuonererie njĩra no rĩrĩ tukĩhĩngĩcwo nĩ indo cia mahaki o iria ciaumire Mwathani arĩa mathire kũmumunya-rĩ no macokete magatuĩka a kũmwendia nĩguo kana tiguo nĩguo. Imagine kuna nchi mtu anasimama anaongea na rais anamwambia mimi sikuogopi. Imagine hiyo nchi ipo. Mtu anasimama mbele ya rais face to face wanatizamana. Anamwambia rais wa nchi yake kwamba sikuogopi. Rais wa nchi. Imagine Kenya. Yaani mtu anasimama mbele ya rais wanatizamana anamwambia mimi sikuogopi. Hiyo ndio Kenya sasa yenyewe ambao mimi naijua kwenye katika vyombo vya habari. Hapana. Hii nchi naomba ihamishwe hapa duniani. Itafutiwe dunia yake. Hii nchi hatuitaki hapa duniani kwetu. Itoke tu. William Ruto, ile kitu sisi tunakwambia. Anza kujipanga kama ni kuiba, iba saa hii. Kama ni kuiba, iba saa hii kwa hii miaka yenye imebaki mwaka moja na nusu. Kwa sababu 2027 unaenda nyumbani. Hiyo barabara ya Rironi unataka kutengeneza, make sure inafika pale Sukoi. Kwa sababu hiyo ndio barabara tutakutumia tukupeleka nyumbani. Asante Bwana Speaker. Ndio nagatoro na nikio hejetio. Gikomaga. Nabugo wana twaitora rere riothe ni moe. Ate gikomaga. Ndorete na macireci. O ndathie gukoma nduthi ni oyo. Kagwa tera tonya nyumba. Tondu igokegera hakwa nja. Sithie ciumirira aria ruguru. Wakati wanahitaji tulipe SHA waende wanunue madawa, mitambo haikwami. Wakati tunaenda hospitali kutibiwa, mitambo imekwama na madawa. Hakuna madawa. That cannot continue. Watu wetu, mchungaji amesema tujifunze kuhesabu siku zetu za kuishi hapa duniani. Siku zetu za kijamii, siku zetu kwa maswali ya kiroho, siku zetu kwa maswali ya kiuchumi, hata siku zetu kwa maswali ya kisiasa. Hatutanyamaza. Wakisema one time tunawaambia nini? Tunawaambia nini? Tumishi kwa wote. No werega kuona video ya Bishop guku mitandao ikihetuka. Bishop wa kuria bypass no werega kumiona tondu ndikana ukibuloko twa bulokirwo tondu video ciake itirage tukinyira nie ndire kumuona handu ndire kumuona muhiukio na guku mitandao-ini akiaria na he hindi kurathiaga Sunday tugakora turathoma githomo guku mitandao-ini kiuria atinda akihunjia hindi turamuigua muno ati ndungirathire uguo second tigiro tacamanitie na video ciake akiaria kai kurathia atia thiko ici tondu nie ndire kuona video ya mundu gwitwo Bishop na ni akiuga tigakamwitage ritwa riu ringi ria usanini au tikamwitage kengei no ndikioi kuria video ciake irakiengera tondu ndire gucamania nayo ndire kuona video yake guku mitandao-ini kana ni atigire kuhunjia guku mitandao-ini ni atigire gutuma video ciake cioria atinda kanitha-ini. Andu aria wonaga makomborete nyumba tigaga kumahuthia ukimetaga akombori na kinyururi. Andu acio kuria maumite matiakomaga nja matigire nyumba ciao magioka gukombora kuu kwanyu nigetha mahote gwetha wira na onawe
ciana ciaku riria magathie gwetha wira matigathie na nyumba icio ciaku magathie ona o gukombora nigetha mahote gwetha wira koguo ona inywe muri akombori nituheane itio cheki wakipata bangi kwa shamba yako ni yako, lakini wakipata dhahabu kwa shamba yako ni ya serikali. Allah, I wonder. Telewa kesho. King D hitha ndihithite njukirirwo ma kuga maguta ma mutungatiri matire wira marutaga uguo kai ndoiga uru kai koroko wira marutaga andu acio kai mangitikira gugaitiriria mundu maguta ona makire na bata ukimuki uria mari akoroku maguta macio matire wira marutaga wa kuigwa igwe na wa guikara ikare maguta macio matungatiri korome wira marutaga mangĩmbĩte gũitĩrĩria ciana ciao itige gũtuĩka agũrũki itige gũtuĩka nyui matingĩũka kũmũitĩrĩria na rĩu ningĩ rĩ maramũitĩrĩria mawĩra manyu marathimĩke na mao no mũrona no gũthira marathira hau tũtigie na ũgĩ andũ a Ngai ndũmenye thiri ya gwetha Ngai kũmathia Ngai ndũtige kũmathia Ngai kũndũ tangĩmuona niĩ mũtitige kũnjũkĩrĩra na ndĩraria ma nireke ndihithe haha wanje na mutige gutindaga mukinjira ati ni ndiramukirira nie njenda kuhe andu uhoro wa ma wa kwenda guturio kombo-ini eturie Matuonio tuko anaita murega Jiroe waligo kwa wajiroe Rutawa yuri oge Tokoina yinaga Nihanyi yakandwai Nukamenya niye